mo akwa ba bi mra Adom TV Badwam Jumade so mambo atma ne Joyce Blessing ye da mo se wa ho sefa nwum a mahuo e de amaye ti amo akwa ba da se titiw ne wa afei na wo de afidie no ato ha defend media freedom now centralfo ni ho kwan say wo ye adwuma mu no obi bro yen because asem na ye kan ye na nkoye amfa ma wonti sa na tie eda ye anya nyina na bekoyie de amma esansa ankwa ma party nti wo hu se sanse training no ayade bi anya na wo bro no titiw ye wura manyo ye kwa akoto aba December nyame ya Adom a 7th no emu no sa na ma no yesre mo ani die mu a mo mie ntwa so na mo hu se ntroni ese o se de wo te wo abusua no ono so saa o wo abusua o kunu o yire o ma wo fa asie bi a wo hwe wo mo wo pra na me na di demo no beden wo sori akọ asaba be hwe na busua ti yesre mo ani die mu a party ma a woni akoma ye de ye politics no tena fie na man centralfo ye nye adwuma central na bibia anya kama yankwa asam no wonte nti ye bekọ ne de asam no aba se de ye kan no saa na ye beka no ti se mpo wadwuma ye num na mfonso bi ba ho a enye pra wu pra na abro no aye no bibi no da bi emra no wo ho ba bi wo channel wo ho a de befa ye nye ne saa nti nyambo ochna yakopon ye Adom a beka ye ho okumase ebra ye paw ho entomai ni amamo ahwe nsentrofo bi a enam ye adwuma ye sunti enne adwuma no wo mogya ti fie nye se wo mogya ye akeke ne mom wunti ene wontime nko wontime mma wonya spine problem wunti obi ne kon enye ente se de nyame ye net ye wo wunti ye spray ne magu ye so because central ne wo hu so address wa hye the jacket ayatro multimedia journalist nenti wo pia na wo la koto gatam wo spray gu ne suyi eye ma wonti bibia se abisa enye pra ti nyame ya Adom ochena ye pa ho antuma obetie sa nkomo ni nyina bi ene ye ka galamsey eye hwan ne de bai eye nsentwroni bi na wurawura mu na aba ama ye ka se de galamsey asai we mu nyina ye enam nsentwro so wo multimedia ha sei mo amo ba attest to it se banu se bi hu dodo no obi yare no hia moa omo ba ha na mo ada romanti ya jeje de ama wo mo we mu nyina nsentwrofo ye e de aboa amoman na koso nti de ne bro bebrebe bibi onti bibia so wo nsentwroni bi adwuma mu a fa channel no so fa report ye ne saa asumdua ye wo so oman no e be koso atena ho nti kan ye ho enkohu emfa afia ho abufuo enko bro no mpra no e de na obenya we pra me kwa me mma no tie no nyame ya Adom ochena ye pa ho ntoma wokumase enna no pay de edru ye wada se ya na jaminu ya be ma ba na waba beboa ye ewo nompemu ba se me kan nompenu wa hunu ene one more special drug ene wo mu de aba obi a waye addicted to bibi nsanom ta wie no je se wo je ho anye wo duro no wo ho ye de ne di nkomo be me na no pay mu achen wi aboko de oh nyame Adom ahofe no a se de no ya akoso asere sa oh sa asere de eje woni mai degwa all right me that's it Baah Herbal Hospital yes se bibi aboko de oh nyame Adom ye nim Baah Herbal Hospital se eba enumpemu a be nim se mo ye other conditions bi ba ye mo nwura wo numpenim ne ewi a ni aba be hwe sa special aduro no aba eno so bo ano okay yemfenchi akese hema ahwefo se ne omomonim se eba na ya wadasi na se eba be di nkomo de afa ya pomu de ho em se won kase mu no kase nsonchirefo bi ho a bronti omanya spine problem obi won so na ebia epiana to ba bia ma ne dompe kra dislocate ne na emo abu ne ho kro ne ba ano na Baah Herbal Hospital idimu tintiman pa enam se dompe mu ya de obi amfa ne dompe mu ya de bia ma mepie mu ase ho ema ne nkofi a obeka se bia oba ho no wanya solution on se ba bi ho na akọ na se bia dompe hu ha no wanya ebia na be wonsa na onan a ma wi a later obun se sa ba bi kro na ne ho no ade na kra chia okay ase bi kra onan kra na ontimi nante nkwachiri onante kakra bia wote ne se sa ba bi kro na onya ha no na oyawo koso e wo sa ba bi kro no we dum nyina di adanse se ya anye ni amfa ma na ebo no ba be pie mo Baah Herbal Hospital a emra ya kan sie ni ama obi anase se bi dislocate ya san de akwa hye bebia na wo kan ne de ama obi no enya de abenya ekire ha obi a eni ntina obi a di adanse se Baah Herbal Hospital de oba
dompe mu ha nko ade a ende enka ne se woni problem na we no nyina no obi bebusa se kwan be na efa so bibiduru ya enam se nyankopon ankasa na kire se inde de aba na emfa na hahan no ensa yade ene nti na ha ma oboman si nsu mfa nsa yade bia wa asase so eno ana yade sa dompe mu yade bia se buna emu abu ana se dislocation biara atochima dompe mu bia de oba bipie mo Baah Herbal Hospital yade ya bibiduru ya na be san yeden aka sie ne biom ede ama wana se be san de siesie dompe na ahotochima no ede ama nkran so sa na oh yes nkran so sa unze nkran no mpokra de omo de no ya na ehu hia yi pa enam se dompe ni nya nyine endu ba bia ne treatment no be den ana se ne ye no be ade be den na mom no se oya abofra na bia ne na mo abie ne friend se bolex ibi ebi ona na be too much ebi also ada ase we abusiam na adodo na mo abie but we dey ebia na ne dey no ebia m na abro so nti ntempa na also de na ba be pie mo Baah Herbal Hospital se na ya ebetimi atenetere ni na ma aye normal se na o se ba enye ebi okra na so nam kra obi kra bit ba fe ba pie na mom no se oye abofra sa no de ne ba ne ye no eye easy anase mre sense obetwa ma wanyi akwaku ba bia nsa yes do be mo den ba ne sanso na na ne ye no ebe kwachire kakra na mom no so ye abofra ne de o de ne ba animanimu ya ebetima ya ma bibia asa adeda na kwam aka tuatua kama panimu nso de mu bubu a mutimi ye se panimu de bu a na oba be pie mo Baah Herbal Hospital dia arehye mu ho ne se oba o mfiri ase o nko fie biem no na se ne dompi ne mu bu na san aiden atwat se ne na na te kan na ya bibiduro na mo de cheche bibiduro ya na de bibiara ye o ase ho bia ya bibiduro ya on se to be wa haban mu ahaban no se wonimu a na wonim ne ya de ye na mom se wonim ne ya de ye de a de wa ba mu so we ni we wo kan bo mu a etimi esa ade we ya no se nim de no na nyame de adom ye Baah Herbal but yen san hwe moduro sonko ye no so abai because addiction de enye izo na no ebi mu atomu ntentan wo de no ho anyi fe ka wi ya na mom no kra na bia na ono apese ujai wa ya se opese ujai nso enye yi ntina se o se na sa de na enka ho sa na nso ene akwanya kese aba ma se opese unjai de ya ene na akwanya kese aba ma obi won so na enye ono na ye pese unjai na mom no na maame ana se na ofo no pese ade na oye no hadwen nzi omo pese abofra ni jai na so betima ba be bi e de akwa no eno de fra na di ane a awo bedia onse ono akase di ade no ma ne koni mu a ebe mo aye den wa that is say be a powder form this yes a powdered form nti wo betimi dey mix na aduane ama no ana ninsi like bibi biara wo betimi dey mix ya nipa ne hu say wo di bibi say na e ka na aduane ho ama no because ohu a obaka say ondi say enya ne pe ono de ade no ye no gidi say normal but ohu pe enya de a obedi nti wo de be mix ya de ama no say ne be ya odi a ade na kase be ma wa fe ne a woni mu no nti next time no te ase nsa o te ne sense kra na e bon say we see nso a o te ne center na ade a e bon no say bi nso a wa nso na wa komu ana o be se unjai de ne say wa na personally o be se unjai nti no so betima yesu sa we na e be ma wajai papa ni na no e bibidro ya na de yes and manenia ene Baah Herbal Hospital ti e na mo kira kwan no e wo ne nto aso ye wo enkran ha ene kumase na enkran ha de ba bia friend suspenders and nti wo faka ba bia obenya suspenders ka na wa hire mate no se obesi wo ba bia friend se 18 junction wo si wo hope taxi for home no du ben kuma family ni fan fam wo de abuso mo se okọ Baah Herbal Hospital ya de a omo mo de ba be pim e wa ase ho ana se bi aba efunti ne se wo Google map out me bo Baah Herbal Hospital Accra e do ba be pim e ho fa Accra ne so nyesa e do ko e kubase yeah eti se e kumase so de ba bi a friend se atonso Google aban resabia kase na chi ope ho na be hu e Baah Herbal Hospital o de onya si o government hospital na ni mu ha na obuso obi asa ope Baah Herbal Hospital a de o metro se ye wo na chi hope na wakwa kwaje ahwe e number so ye 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 482
anenti na wakọ akọje ayehwe apart from the yakan nompe ne sa addicted dro yi dey biem na Baah Herbal Hospital yi Baah Herbal Hospital there yade bi efi ti bepe wona ase bi yade yade a etu ho anamo obi wo hono ma won se oba edi kan hwe se esichire yade bi ani nipadiem won se dompem yade anase bi biara ba beto nipadiem na se yade ya o se yakutia won se ne kane ne edi kan ya o se yade kan hwe se sugar level wo mu dem na etesen and nti obi wo hono ma na diabetes pa and nti eno ne ade a etete no na diabetes no so yankasa ya na kofa mayo ebi won so na efi abusiam but bebre na yankasa no so ya dia ne die ne ho kro no ba ebi a adwuma wo ye obepon be kofi na ade asa na bre na akodi fufu na time kra na ade no ade just nti sent man digest ya na akoda ne glucose e woni pede na ama wa ba benya nti diabetes say ade a oba edi kan ehwema pa enam say ade bi a titi bia no say na diabetes no e wo ni pede ma anya de asa ya de no utu asia ebeko nti obi be kaso wakoba bi wa no no maduro bi anso ankosi aga mom no oba be pie mo Baah Herbal Hospital edi kan hwe say eno ade a e wo ni pede say wo mu a na ya den yetu ase ansana ya ba be sa ya de na o de bai no sanso no bi a wanya stroke ya de nso ade a say adwojo ne fa ba bi o say ni pede ni na se na ti bi a stroke ya de na teto nkwan de o de ba be pie mo Baah Herbal Hospital ade a ye be den ye be mo asan gina o na aso bi anamposi bia yade ya be pio ho na mani se kompo na bia pio minimum wa kwa ho operation edi kan asen aba bi de bia na Baah Herbal Hospital ye ka se enye operation na isia no na emom no eye ebibiduro a ba beje o Baah Herbal Hospital na be na ni na de free ni pede yedum e de ama enam se okọ na ko ye no operation ase na edua no watwa so e be san ye den afefe bi sa nso na fibroid ya de nso eno nso ye ho operation a e be san ye den ababim and nti oba be pi mo Baah Herbal Hospital e ma wa bibiduro ma na ne sa na mani na free ni pede de ma se na be ya obetimi enya value for usika yeah some your number ni bi ni number no 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 482 we moko kuma si dia na wadi afa yase ho massage mo nyamishawo eti Baah Herbal Hospital na yete won kananti ti me ko kuma se mon try na mon fa ba atonsu agogo amu massage mo ho kakra hu o de me free nyamishawo ya da se pa me kwa ba biem komo ba ko bi so hu hia pa tweme